kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing yoduna ka sarkar jala, kajing yara pisa na ka sarkar India. Lengba ka skim Prime Minister Kisan Samman Nidhi. Banyarap yakin orap kalapanlong ya UMLA ka Kongres na mau sandram konstituensi uba HM Changpiang banbu jengkeli ya ka sarkar jala kamtam ya katanat kamrep na marbalay ka sarkar jala kapha tang prajar kandai spa andre penyungut kinorep. Katado bakayo bisa tang siklor prapulak new prahajar tengka kat baki wai kijela badan lang hapo kijela not yes kiliyo kambun kepisa namar kipha da kilak ngur ki kerteng yung kinorep sya kasokar India. Ulapan pau baki jela ki badan handot yes kilapha kambun ke kerteng kinorep berkiyo kambun kepisa na kasokar India. Kine kilong kum ka Mizoram kapha prapsan hajar duspa ndrif arngot ki kerteng kinorep kayo pista hadu kat praklur saulak nyup pendri hajar tengka kanagalan kapha silak nyup hajar sanspa andrip sangut kinorep kayo pista hadu laip san kelur kat wilak ndrip hajar tengka ka Arunachal Pradesh kapha kandai pui hajar praspa kat wingut kinorep kayo pista hadu kat praklur kandai pulak kat sa hajar tengka ka Tripura kapha arlak prahajar nyup sangut kinorep makayo pisa hadu saf arklur life ndulak kandri hajar tengka ka Manipur kapha arlak prapu arhajar sanspa ndrungut kinorep kayo san punyo klur saf kandailak prapu arhajar tengka katba ka sarkar Meghalaya kapha tang prahajar kandai spa ndri punyungut kinorep makayo tang siklur prapulak nyu prahajar tengka berkejing kelimanta kami syailot kerteng jong kinorep namar hapo kajala kidan kumba prapsan persen nakachispa kinok kidai kinorep. Kuble yapi kinorep jong kejela jong ibrohoi ngadap dari dokumen bangan wan hak jong pi matakas bat ngora ehwe gejing pentep shapi ba kasoka kami nakaliang ka Government of India kala pelaj kumba ar po hajar keluar tengka yamata kinorep hakari brohoi kumba khandai keluar shitengut kinorep hakari brohoi kinyo ban simbeta ya kani kapisa arko hajar keluar. Ke state Meghalaya ru kalapha yaki kerteng sya kasoka kami ndrei kabang snolongo kalong batang kumba prahajar kandai spa ngrupu nyungut kinongrep jong kajela jongi ki yo benta ha kani ka scheme ke baki khot ka Prime Minister Kisan scheme. Ka pelungo yang ba kumno kat kani ka state jongi Meghalaya ka badon prapusan persen ki nongrep haga jela jongi berkuwei ba kumno tang prahaja khandai spa ngrupu nyungut ki sya jiet lane ki long kita ki ban yo benta ha kani ka scheme jong Prime Minister nakaliang jonga ngabo ke jingkli ka sarkar ba hakano rukom baki ki jiet yakini ki nongrep namal ka pisa ka bawan haka jela jungi ka poi tang kumba siklur prapolak nyop prahajar tengka kata hakani ka scheme jong Prime Minister nakaliang jonga ngabo ke jingkli ka sarkar bahakano rukom baki ki jiet yakini kinomrep namal ka pisa ka bawan haka jela jungi ka poi tang kumba siklur prapolak nyop prahajar tengka kata kamut we unong rep unjo tang kumba ar hajar tengka ngasulu mo habang ayo i yakalis kabalasay madan daga sorka kami ba ki state hapo North East kum ka Manipur kum ka Nagaland kum ka Arunachal ka Mizoram kelayo ban pa ki kerteng jo ki nogrep bon ba kami Mizoram kan yok ban pa hado praposan hajar ngeruspa ngeripo arnut Kanagalan ka pa hado silak inyo po saungut ka Arunachal ka pa kandai po hajar praspa kadway ka Tripura ka pa hado arlak prahajar bahkan Manipur ka pa hado arlak prapo arnut kinorem ka jingkli kalong babalay ka state Meghalaya
Berbalik ke sorkar jungi kapha tang prahajar khandai spa ngripun nyamut. Kadau ngihap wat nak sorkar. Bahakum kani ke por lockdown. Hakani ke por jenjar mentab jan baro arsnem. Kinong rep jungi kila syak jenjar. Karep karyang jungki kam bahasyo. Badai na mata kata kadau bau Prime Minister ula ai kani ke scheme ke baka khot ke Prime Minister Kisan scheme ban kersyani kinong rep ban yarap kinong rep rengi yo i baka sarkar jela jungi kam shimla shim interest AA ban yarap ya kinong rep ki jungi aku ban bu ke jingkli o minister badipe ikrep karyang hakano kedua ba PPO ya kani kapra hajar khandes pam nangno ba minister usai yakini ki brio baki deki kita kinong rep hak po kejela jungi kiban yo tang kumba pra hajar mu ngan jong agriculture kalale ayu ngisotho ba di bandan ka online registration yakini ki nong rep ngisotho ba ka office jong agriculture kalade ban yarap ikinong rep ban perung kerteng. Mereka jing lungo kalong. Ba imat kani ka tanat rekam joka agriculture kam shumnale AA ban yarap ikinong rep. Ngabo ka jing kali ka sorkar. Kumno kinle ban yarap yakin ikinong rep jungi. Ngabo ka jing kali yung minister in charge agriculture. Bahakano kadur un yarap yakin ikinong rep. Banyakot kat kata ke Kerdan jom ke Mizoram, ke Manipur, ke Bapa deki hajar deki lakmut. Hakini kising yo i kat no kecing yakinong rep kijongi. Gendit lah hukum bandan ke lockdown. Kinong rep jongi. Kim semla yok por. Tangman litra yakijur kijap jongi hayo. Kendit habadon ka lockdown. Kijhor ki sakut lut shalom. Nakalia ka sorkar kilale ayu. Ban yarap yaki nongrep. Ban kit ban ba yaki ni kijhor. Ban lit di hayo. Isu tu bakadon. Kata baki kot ka 1917 team. Ndray kata ka team ka baki late ban thiet. Yaki ta kijhor na ki nongrep. Kithet hagador kabatatam hakaba unorep banse ban pelaj ring isutho bai kini kijhur kani ka 1917 team kalej bandi haki mahajan hangkai hapo mawyong ka jingkali kalong don system EU nakaliang ka sorkar pan penyaj ya kini ki jor ki jap ki badon halum jong ki nongrep jongi ke kadau bagi nongrep hadu mentah kisah hakajing lengo bakin le kumno ya kini ki jor ki jap baki don hakilum ki jongki ngabo gajing dawan haka sorkar baka sorkar ka deban sei ya kum kata ke ike kalat kalenti banle marmal ya bata ki nongrep ban yarap iki kenapa kini ki nongrep kin yo ya kajing mentoy jungki ya kajing treshitom jungki barok sisnem mencem snem ro keladon kajing dunong iki menta usnem ro imkwa bakin mat iki jing jungki nadawana ka sorkar bahkan mi madan kan lej banlum banlang ye kini ki jhor ki jap jongki nongrep jongi ha kathan jongi bar hoi bat ban penbiang ya ka dor ka paka ya ki nongrep jongi bat sakawai ka jingdawan ka sarkar kalong baka de ban pensyai halor kan ye ka Prime Minister Kisan scheme baka e gadau baka state megalai jongi ka yo tang siklur prapolak tengka bat balai batang prahajar kandai spakmut kinong rep kiyo jing yarap hapo kani ke scheme
Bandar yung nujor, bat kiwi ki state, kum ka Nagaland, kayo hado live hosan klur tengka. Ka Arunat, ka Tripura kayo hado Saupo Ar klur tengka. Ka Manipur kayo hado Sanpo New klur tengka. Katat tengka kepoy yaban ai ke jingirap syaginong rep. Ka state jongi kayo tang siklur prapo. Kalong ke jingleran, yangi kalong ke jingleran, ya kinong rep, ba kinong rep jongi, ba kadai ban pensyai, halor kan ka Prime Minister Kisan Scheme, ba kay gadaw, ba ka state megalay jongi kayo tang siklur prapolak, tengka bat balay batang prahajar kandai spakmut kinong rep kiyo jingirap hapo kan ka scheme. Bandar yung nujor, bat kiwi ki state, kum ka Nagaland, kayo hado live hosan klur tengka. Ka Arunat, ka Tripura kayo hado Saupo Ar klur tengka. Ka Manipur kayo hado Sanpo New klur tengka. Katat tengka kepoy yaban ai ke jingirap syaginong rep. Ka state jongi kayo tang siklur prapo. Kalong ke jingleran, yangi kalong ke jingleran, ya kinong rep, ba kinong rep jongi hado mentah kisah haka jing serdem. Day tang na mata kadaw, ba ka sorkar, kambom sunyo, ka sorkar, kapasim sting ya kakam, ba ka sorkar, kabom perkhat, ya kinong rep. Di namar kata, ngabu ka jing dawa, ya ka sorkar, ba kadeban pensyai hupay ba, kadeban pensyai ya kinong rep, ya ke ka ba kikilale, ba ya ke ba kitemu ban le, nang ni siya kaman. Kulisyon.